너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루 Hai, today it's family time. Jadi hari ini kami mau bakar-bakar jagung di rumahnya kakak saya, Desi Karu. Jadi ini sebenarnya bukan bakar-bakar sih, lebih dipanggang kali ya. Atau apa sih? Karena nggak pakai bakar itu yang ada arangnya, tapi langsung di kompor begini. Jagung bakar juga ya, intinya ya. Ini dioleskan mentega dulu biar jagungnya makin enak ketika dibakar, nanti ada rasa-rasa creamy-nya gitu. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih. Terus dukung channel saya agar terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk dibantu di share ya. Terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk menonton video saya. 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 눈은 아직 ing. Ini anak-anak udah pada nggak sabar nunggu jagung bakarnya. Kelihatan kan muka kakeknya udah lesu, kepingin makan terus tuh jagung bakarnya. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루에 10번 내 맘이 움직여. 이상하고 아름다운 느낌이 좋아. 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형. 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어. 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing. 싶다고 그 말을 왜 못하니. 후회할까봐
어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing. Terima kasih buat yang sudah mengikuti keseruan kami hari ini. Jangan lupa untuk terus bantu channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk bantu share-nya juga. Thank you. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.